Kunzi ba TV show iki ni ikiganiro the show nkuko bisanzwe ni Steve Rwanda. Wowe kora subscribe, kora share mu groupe waba ubarizwamo, kuri WhatsApp urahadusanga, kuri Instagram ndetse na TikTok. Hano turi ni muri Karama, nibyo sibyo? Uraho neza wa mugabo we? Ndaho. wa mwakwibwira abateze amaso ndetse n'amatwi Steven Rwanda kano kanya? Jewe nitwa Dushimira Imana Jean Damascene Dashimini na Josomani Kurwa Bashiri, nkakaba naje gusura hano Kikagati mu murenge wa Karama, nkakaba naturutse mu karere ka Nyagatare, nkakaba naje hano, nkakaba naje kureba ibisuye u Rwanda rumeze neza. So akanya nkaka ngaka rero ni akanya k'ibibazo. Ufite imyaka ingahe? Je mfite imyaka 24. Ufite imyaka 24? Hari umuntu wambwiye ko ufite imyaka 35. 35. Uwo muntu yaba bikubwira, yaba yaraguhamije, akaba yarabonye imyaka yanjye mu ndangamimerere yanjye. Mu by'ukuri kuba navuga ko waba ufite imyaka 35 ntabwo nabishidikanyaho. Urabona ko uri umuntu ukuzura umugabo. Hanyuma se waba warigeze ugiraho umukunzi? None se umukunzi kwisa umuntu aramuhorana kuko nawe uri umukunzi wanje. Gute se ngewe se umukobwa? Kuko uri umukunzi wanje. None se sito turi kumwe? Nivyo? Nibyo. Hanyuma ngiye nakubajije, hari umukobwa mwaba mukundana? Umukobwa? Mwaba mukundana. Umukobwa mba ndi kumutegura bahari. Ufite nk'abangahe? Nk'abangahe? Ngewe mba naje ahangaha, mba naje kureba umwana wanje. Nivyo? Ari umuntu wambwiye ngo wigeze kubaho umushoferi, nibyo cyangwa sibyo? Ngewe nawe najyaga hanze. Ariko gakondo yanjye ni inaha mu Rwanda. Watwaraga ubuhe bwoko bw'imodoka? Natwaranaga Nissan. Waje se guhomba, waje gukora impanuka, byaje kugenda byagenze, nagiye Marawe, mpura n'akabazo kankomeranye, nza kurwara, sinongera gutwara, ku kazi bakankuraho. Bakankuyeho biba ngombwa ko ngaruka mu Rwanda, nkaza gushakisha uko ngomba gushaka gategura indi akangaye, nkazatwara ibinyabiziga. Nshobora kubona akazi nkazakora imihanda y'abagenzi, abantu bazajya bacamo abanyamaguru, n'abantu bahuriye ku buri hantu busantire. Ngewe nshaka kuba rwiyemezamirimo uzajya ukoresha aho abantu b'abanyarwanda bazajya banyura. Ubwo wari umushoferi se, ni iyihe ngeso wiyiziho yari yarakuganjije mu gishoferi cyawe? Ngewe nakundaga abakobwa cyane, ngeze aho biba ngombwa ko bimvanamo ikibazo, mbona akazi barakanyirukana, bitewe akazi ndatere kugakora neza. Akazi barakanyirukana? Baranyirukana. Ariko ubu ngubu naje nisubiyeho, kuko nshaka gukora akazi, nkakora ibijyanye n'amategeko. Hano wambaye akantu mu kuboko. Aka kantu hano dufite utuntu tubiri, aka ni ak'umukara, aka ni ak'umweru, sibyo? Aka kantu k'umukara gasobanuye iki? Aka kantu k'umweru gasobanuye iki? Aka k'umukara ni ikirangantego kigaragaza uwukunda. Aka k'umweru nako muzabana igihe cyose. Hanyuma se ufite uwukunda, ufite n'uwo muzabana igihe cyose? Uyu ukunda se arirabura, uyu nguyu muzabana igihe cyose ni umweru? Oya, ahubwo ahangaha aka hari umunsi ku isaha tuba tuzahura, tukaba twashingana urugo, niwe numva ari we nzakunda. Ikibazo cya nyuma, perezida w'igihugu cy'u Rwanda yaba yitwa nde? Yaba yitwa Paul Kagame, perezida w'u Rwanda. Yitwa Paul Kagame, perezida w'u Rwanda. Wambwira abaminisitiri nka babiri waba uzi mu Rwanda? Minisitiri? Yego. Aho ngaho waba utsinze. Kabisa. Ariko hari abapasiteri babiri waba uzi mu Rwanda? Abapasiteri? Hari abashehe babiri waba uzi mu Rwanda? Banzi ba Muhajiri ba Mosari. Bivuze ngo uri umuyisilamu? Ndi umuyisilamu, inshallah. Ufite amazina ngaho ubwo ngubwo? Mfite amazina nk'icumi. Amazina 10. Tubwira amwe muri yo twumve.
haro bita Jarid ilahu Salamin ilahid ilahi ilahu Sala ibi ilahu Talahimu ibudu Allah Shilah is Allah Asumani walanda kulwa bashilla ilahi ilahu Shilih ilahimi shini ilahu ala apuma ilahimu ishalahi ilahi ilaho Salamin ilahibu rasila ila shala ilahi shani ilahimi ilahi kulisi idibulahi ilahi. Amazina 10 niyarenze. Ayo niyo mazina yanjye. Wowe witwa ayo mazina yose? Tubwire byibuze nk'atanu akurikiranye. Y'urukurikirane. Yego. Dushimire Imana Jada Maseni Kurwa Bashir Landa Kurwa Bashir Ilahi Islahimu Dala Ilahi ila Sala Ilahi Ilahim Ilahimin Ilahi Istilahu. Okay. Abakunzi ba TV show mukomeje kudukurikirana aho muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda, turabakunda. Wowe ntukibagirwe gukora subscribe, ntukibagirwe gukora share, ntukibagirwe gukora like, ntukibagirwe gusangiza ibi biganiro abantu bose waba ubana nabo muri societe itandukanye. Uyu muhungu atubwiye amazina arenga 5 ye, atubwiye ko afite amazina hafi 10 mwagiye mutega amatwi, mwagiye mwumva ibintu yagiye abamo, mwamvisha akazi yagiye akora, ariko hari ikibazo cya nyuma nasorezaho mubaza. Ese wowe ubwawe kubaho wumva hari icyo bisobanuye mu buzima bwawe? Kubaho kirahari. Aha, ni iki kubaho bisobanuye muri wowe? Bisobanura ubunyangamugayo mu Banyarwanda. Kubaho n'ubunyangamugayo mu Banyarwanda. Kuri wowe se? Kuri njyewe kutica umutekano no kubangamirana. Nicyo kubaho bikumariye? Nicyo bingamiye njyewe. Piyazi. Hano hari akandi kantu ariko twibagiwe kuko twavuze kuri utu tuntu tubiri, ariko aka ntacyo twakavuzeho. Aka kantu ko gasobanuye iki? Aka gasobanuye kudatandukana n'ukunda. Okay. Bakunzi ba TV show, ikiganiro ni The Show. Reka duhinira ahangaha, tuzasubukura ubutaha bitewe n'ahantu tuzaba turi. Hano twari mu murenge wa Karama, akagari n'Igikagati, umudugudu n'Irebero. Mwakoze abakurikiye iki kiganiro, turabakunda cyane. Ni Steve Rwanda. Wowe kora subscribe, kora kuri ako kantu kukazogera k'umukara, k'umutuku kari hasi, ukoreho, urabubaye umunyarubuga wanje. Tuzajya tubana mu biganiro byose nzajya nkora buri munsi. Bye bye.